Hello everybody, I'm Zuzu. Originally came from Kyrgyzstan, but now I am living in Istanbul, Turkey. I know to learn foreign language, it's not easy, kind of challenge. But I can help you. Why? Because I have learned by myself several languages. It's Turkish, Persian, English, Russian. Well, welcome to my trial lesson and I would be happy to see you there. Herkese merhabalar. Adım Zuzu. Ben Kırgızistanlıyım ama Türkiye'de İstanbul'da oturuyorum. Ben öğretmenim ve kişisel koçum. Biliyorum yabancı dil öğrenmek kolay değil ama o yüzden ben buradayım. Size yardımcı olabilirim. Neden? Çünkü ben kendi başıma birkaç dil öğrendim. Örneğin Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve hangi zorluklar ve sıkıntılar ve hangi yöntemler daha iyi olabilirin çok iyi anlıyorum. O yüzden siz de benim deneme dersinde gördüğümce mutlu olacağım. Görüşürüz. Salam dostlar. Menin adım Zuzu. Men Türkiye'de İstanbul şehrinde yaşayım. Bir neçe dil öğrengендіктен, анын кыйынчылыктары, аны кайсыл методдор менен өзгөртүүсү болор экенин жакшы билгендиктен, ошол тажрыйбамды сиз менен бөлүшөйүн деп чечтим. Себеби мен азыр Türkçe, Anglizce, Farsça, Orusça söyley alamın. Öz güçüm менен öğrengендиктен sizge de yardım bere alam dep ümitleniyorum. Anda menin birinci sabağıma gelseniz кубанычта боламын. Görüşкөнчө. Привет всем! Меня зовут Зузу. Я из Кыргызстана, но живу в Турции, в городе Стамбул. Я знаю, что изучать иностранные языки это нелегко, но я могу поделиться своим опытом, какие трудности бывают, как их преодолевать и какие методы можно использовать, так как я сама лично выучила несколько языков. Сейчас в данный момент говорю на русском, на английском, на кыргызском, на турецком и на персидском. Буду рада вас видеть на моем пробном уроке. Добро пожаловать! Салом به همه. نام من زوزو است و اهل قرقیزستان هستم اما در استانبول ترکیه زندگی می کنم. پس من معلم زبانهای خارجی هستم و میفهمم که یادگیری زبان آسان نیست. من شخصاً چندین زبان را به تنهایی یاد گرفتم و میدونم چگونه میتوانم به شما کمک کنم چون من به زبانهای روسی، انگلیسی، ترکی، قرغیزی و فارسی صحبت میکنم و به درس آزمایش من خوش آمدید.